Kardom pini prime time birtalong penili sami hombari killing pi. Aprangsi birtang ton pensepazir midam dia prang birtang kumpi arjuitha. Manja Sikarihan se polling station along Sakti Kendra Mai Kanipom. NPPS on Tumpentansory constituency along board Kirek Amai Kipedopon. Bokajon earlier candidate returning Tia Pancho Kihola along Kedeng Pon. Birtang kumpi arjupon igdere pi puthot birtang ton pensepazir midam sena. Lakhain ko rapon ni constituency ke parlo Chokihula long Congress में थाना साई हेमलों क्रेट रॉक्सी LA बुकाजन कैंडिडेट रोटोनिंग टियाफान अलीरा चैंपियन के देंगपॉन Mamalang MLA election nangleji dokdoka porahot aparti tinatun sitame todesang sesi tolo lapuson aporahot pini bokajon LA long sitame Congress pen nangkachetongdun rotoning tiapan Chokiola methang mondol Congress asa hemalong kedenga jaimek pedopon labangso kedeng ponajai megalong mai kachepahem kupon lagi MCCI amai pubinar songkong hang pensi mai chepahem kupon mai along alisa puaman KADCC amai pukorsi iti nang chetongdun mai along anparta district dun mai pubokajon Chandan Patekar bokajon in charge chun bangso troteron bokajon resejang mai pi chun militeron pi district resejang chun bang Bhimson rong pi lapen penangan ke thek idingadum chetongdun si RDP dun Pinikar chupon ma tikedeng ponajai megalong aloi sarpo KADCC amai pukorsi dipen kaning jepon ke hawar ki hat along ta Congress si hypo nasidak sitami ongdung award pira Congress pen kachitoidun rotoning tia phansi pahay nang poputa lang lipen ningje Lapenan parta alang lipen BJP sarkar ke chori ke chokchi alama puthak sitami alang li jai tekang hapu Congress penang kachitoidun a candidate rotoning dipen kaning je pontu ke BJP sarkar atumlake kedong dera tumaphan ke langrat mate ke bera sarkar pusi alang lipen jongpon lapen pinimaya longrara theno kaning je pontu ke jongsi MLA kilik haide lokulo tangte RT include Karbi akhaya ke mang article 244 ya puthak pachon pon poputa alang lipen chechak pon pini MLA a candidate rotoning tia phan kedeng mate Karchupona Malong BJP ASDC Lapen APHL siya song pen kadokawe bang phokep societum Congress along chepa ogdun Pinya Malong kadokawe bang pharo opposition armu chitongdun pen mai mission pen pachun pon Labang so mai ki pachun pon lapen ki japon atum laki MCCI mai phu Pinarson Ronghang dun mai phu Ilyas Phangcho Pinarson Ronghang Kongchun bang fabric crow lapen dun kongchun bang lip rong par Nilipen berta pang dakpon Anil Son Rong par News.News Karbi Anglong State Bank ke hak kitcheng hut pesami 244 a polampini Karbi Anglong do thang the sang thek the bank ke hala sod bang ta সংবিধান long constitution long India ki charia lo long same padonangi pu banke hala sota Indira Gandhi utsi hala da provision bitikang lo alang tum congress tum si mathalo la pe non stame ni tum ke nang so dotang lo Karbi tum la so ke mang banke la pe so bostu ke je hangnang pu opportunity 184 session non ke do bom district congress president forcing inti utsi puthot government funds tame ke nang so session long chapasi la so postame process koril Lakhakre Sirkep Difu LA constituency NPP candidate Rajentimung ahin pen Dhonsuri constituency ke paro Jorlek Tirona Romalong vote kerek amai pedoda LA constituency National People Party Aracharia song a candidate Rajentimung ahin pen Dhonsuri ke paro Jorlek Tirona Romalong non ngangkile ji Assam Assembly MLA election aphaman National People Party thek pen NPP song ahin pen vote kerek amai ke pedoda News Desk Report News.News Karbi Anglong Sikari Hanse polling station along left wing right wing Sakti Kendra amai kang nipon Lakhakre Nerket Lumpajong MAC ke paro Sikari Hanse polling station left right wing Chingrum pet pen executive amai lapen Sakti Kendra amai arsik chik pen dopon Bangso amai along left wing amai pu porsing inglek pensi mai chari pon pen mai ki phalang the kongchun bangsar in pe pensi nona pong MLA kilik ke mesen pen ke chepai dun ja phanta kardak alam the jai pon bangso amai along man pengali pen anga chitong dun
lake Longkho polling station Sakti Kendra in-charge Wilson Teron Midisia member right wing Amaipu Rajesh Hansi Pongchon Bangrok Kitimong Lapen Onglong Arisan Hortum Mayalong RD Dodot Pen Kaching Kipon lake Nonapong Assam Assembly election among may nangkejap nangkate Kokherajok Lakha Presil ke Pipu Pen Bharatiya Janata Party BJP asong penangkachitoyon Bilya Singh Ingleng Amhan Koson si Ongdong Awards Pen ke Pahay Jimaposi Cherok Tok Amay Padopon Sakti Kendra in-charge Wilson Tiron Kaning Jepon ke BJP asong pen si Pipu Pen kachitoyon Bilya Singh Ingleng si Hai Ponji Lasinang Litum Sakti Hanse polling station penda award kachipalong Nuntia Panda Bor Ipon ang Jiputa Arsik Jit Pen Han Pon Pen Mesin Pen Executive Amay Lapen Sakti Kendra Amay Mesin Pen Kachon Pon Manja Pen Bertapang Dakon Sonjetiso News.News Karbi Anglong Pini dak nomor 2 di sama sekalian serong bot komiti mate PS lebing lapen driving lapen nili Sakti Kendra hoi pen kecengsi Bharatiya Janata Party mate BJP kang damai mate chingwai chingsai koson sidon ke bangji labangso MLA election along nitum ongdunga bot pen kachipahai pon thegi ma pusi nitum bot komiti lapen nili Sakti Kendra hoi pini labangso ko chingwai chingsai pon lasi nitum kachinidam mate kemat hadam pining sidame non ke bangji tarik silong ke BJP si haipon begi pusi nili 100% nang tumra theno long nili ningje lapen booth committee tum are purot time ben tame mesen left right tame BJP haipon begi pusi nili Pini birta la pon sikanton pon iglo domi thak mi kardong